This is Nayo TV online. Kora subscribe maze ujye uhora wibonera updates zigiye zigezweho. Aka kanya rero tugiye kubagezaho inkuru itugezeho aka kanya ku mugoroba kuri uyu wa kane. Umusore utaramenyekana yinjiranye grenade muri salon de coiffure iherereye ku Kimironko, arayifungura abari bayirimo bagiye kumufata ngo atayibatera ihita imuturikana. Ubu polisi n'abasirikare ndetse n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB baraho insaganya yabereye. Umunyamakuru wa Nayo TV online hari yatangaje ko ubu hashyizwe ibirango bigaragaza ko hari gukorerwa iperereza ku buryo nta muntu n'umwe wemerewe kuhanyura. Umwe mu bogosheraga muri iyi nzu yabwiye Nayo TV ko uyu muntu yari asanzwe amubona kandi amuzi kuko yari umukiriya usanzwe aza kwiyogoshesha. Amakuru avuga ko umwe mu bana biyogosheshaga ubwo ibi byabaga ngo yahise asimbuka mu idirishya agwa inyuma y'inzu. Kugeza ubu uretse uwari ufite iyo grenade wahise ahagwa, nta wundi biremezwa ko yapfuye, gusa hari abajyanywe kwa muganga ku bitaro bya gisirikare bya Kanombe.